Karbiang long ada sini loh je. Tuliram long hati siapa nasokan. Kita tani kan siap perang ditumpe bijar itu mate. Angta mena congir tu mat harle populo. Tapi tapi kan si pare lo tame tuliram long hang lam chake. Yang ada kan video we aman cipin je sedang. Nasi ditumpi ni dapat kerja semua masuk jauh. No ni perang kita kiani ke. Karbiang long atau kan mangprong nak sesok hidup. Nasi ni kalau cilemi. Asal masih tu putih loje, kacis song abang no am susah, kacis song akhir tang tujuh itu. Tuliram menghanga cari sukar sih. Angtan menang jongwir apa je rumah, karbiya farman angkat jebom lang itu melan susah song tang, melan susah song situ. Cingrum tu, nasi tu ciri lo ketemu kita. Tuliram menghanga cari sukar phan, karbiya long tu susah itu je. PGR long yang kami menang jongwir tuan. Harley naik, tapi nak kaparli. Labang so tuliram orang kerja सरकार kan dia mina. Aku kan dia pasti. PGR lah, jilang sampai kampung itu bangke mantu ni dah terus. Lah tuan plung itu plung nama, sampai PGR jalan kota tuan, nah tu plung papang. Tetap. Adakah eviction dong si Arju Longli pulutang te ini di Karbiang Long kacari komara bang pulon. CM Tuliram Long si tim Karbiang Long kacari pada council kacari. Alang li si konan na kopi ma kathali nang si asai kalang si pintaji. Alang li si toji si alang li labang sopthak. Arju Longli cini ne polap te kaming jai kalang ninje ke labang ke. Karbiang khai pan kapat cobai mate kacom thui mate lagi kapal lo kacom jor. Kurang lapan kapre jatuh dari Akaya tumahan akaya lama be hala dak pije bije alang lo hala prop jin pen ko tonte efection tekila hala efection ko mas pasti hepen mana meng ni bola tan norba ko bilo longle nang ko longle pi ko kenon prap jin udah kona longle lo ki ko bana longle lo ki ko kala bang so tapi dua bangke lagi PGR longle keroni PGR longle het kali lo tuliram rohang election hai hete Pulutante, alang luge pici ason ka phirit he. Council do itu makan. Ni tu kami sinang kasong leke yang so phane kasong lui na to hi. Kilometer kena long lege lake yuran ini tanang ne jong ni company apa jong si corporate hem tiku elong li hem tiku hem utanang Emetang iyan pulote lake cidui perak-perak. Emetang iyan pulote cidui perak-perak eta bangapan pulote kapiri katera. Yang soltar dia tumbe. Oh haladak wildlife sanctuary yang bong lumene. Sita nang langdam ni ke. Langdam itu ba dong aprek atin nang tipo nang cira kola council pe jamela dake pe nang itu. Kangsa marbe kita kami film mau somara tu apia via ria ve sadak la puana uvia rongo film la jesi alang nang notis lepi jate pisita Jongsi wildlife sanctuary yang bong sila nang litung ke dowek lutante dowek pulote alang litung tele ke do kali dem lai ladak wildlife sanctuary yang bong cukup ini yang farm da do ko private ke sejak halo ikado ko yang sila alang litung turnai pulote kado itu da nangko tapi alang litung ada tidak nang yang pulo kusitame ko pulo alang litung pato nang litung moderlo la puana likanda moderlo la puana wildlife sanctuary nasi nang litu along ka pring nang tu tinghun ng kokla la penkilang jilang ani. Untuk la ang susar mo kaya pesan di tinghun pe